noneho harahiye harakongotse aho bari kuvuga yuko uyu mukobwa ngo Nemerine yaba yarakorewe akagambane gakomeye cyane. Yanditse bakavuga yuko ngo ririya cupa ry'ivide rya Heineken ngo ryari rigiye kugonga amatirisi cyangwa ngo ritamirwe n'inzoka y'imiri yo mu nda. Ubwo winjije iryo cupa rikagongana n'igufwa cyangwa rikagongana n'inzoka yo mu nda y'impiri ikabisatuye nk'igipande kimwe, rya cupa rikagukata amatirisi, waba urwana n'iki? Ibintu bikomeje kuba kasamutwe kuri ino mihanda. Uyu mukobwa ngo Nemerine uri guca ibintu hirya no hino mu matelefoni y'abantu no ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi ntabwo bari kumuvugwaho rumwe. Kimwe nuko hari abari kuvuga yuko yaba yakorewe akagambane gakomeye cyane ngo kubera ko bagenzi be bari kumwe, wenda bo bari bafite ukundi kuntu bihishe banamumeshoninga bamuhamagara mu mazina kugira ngo ataza kugira uyoberwa uwo ari we muri ako kavideo. Ariko abantu benshi twagiye tumumenye tunamusobanukirwa dore yuko hari na video atagaragaraga neza mu masura, ariko bitewe n'uburyo bamuhamagaraga tugahita tumenya ati nuwo nisi. So guys, nkuko mubibona ni ibintu biri kugenda bicicikana hirya no hino, bigenda bikora ku bantu benshi cyane dore yuko abantu badafite amavideo namwe mwanyandikira inbox nkabahereza, ariko na amavideo ari kugenda aca ibintu hirya no hino, bari kugenda basohora video imwe ku yindi imwe ku yindi. Uyu munsi hamaze gusohoka video ebyiri, abantu barimo baravuga yuko video zaba ziri hanze ari video zigera kuri 20. Ubwo rero kuri video imwe imwe iri kugenda isohoka, abantu benshi bari kwibaza ati ninde uri gusohora no ma video, ninde uri guta hanze uyu mukobwa? Ariko abandi bagenda bamenshoninga umuntu numvishe bavuga mu izina, nabari abakobwa bari kumwe n'abandi bakaba bakomeje kuvuga ko bose bagiye kwifata ngo bajye kuri RIB kurega umuntu wasohoye izo video, uwo muntu utazwi. So guys, uyu mukobwa ngo Nemerine rero ni umukobwa waciye ibintu mu minsi yashize, ni umukobwa umenyere mu bintu by'udutendo tugiye dutandukanye. Yafashwe amavideo ari kunywa inzoga yagaramye, arimo yataye ikuzo mu muhanda, ubona yuko nyine ari ibintu bidafite pfu na ruguru. Yakoze saga mu gihe yifotozanyaga na The Ben, nabyo ngo The Ben afata ikariso, abantu benshi bakavuga yuko ari ikariso, ariko we yaraje ubwe bwite avuga yuko ari ishanga. So ni Misi Kibakwire aribwo bahitaga bamubatiza Kibakwire, akomeje guca ibintu, akomeje no gukora amabara henshi hagiye atandukanye. Mu kanya ni nabwo hari hagiye gukorwa akandi gatangaza gakomeye cyane, bavuga yuko ngo na Nyambo yaba yakoze ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa nyine biracyari mu rujijo, abantu bamwe baravuga yuko amavideo ye bayafite, abandi bakabihakana yuko nta video ya Nyambo iri hanze. Gusa nabyo nibigera hanze mwe muri hafi tuzabibageza. Umuntu utandika namba yanjye nyine ubwo ntago azabibona. 0788 79 24 755. Izi ni inyungu z'umuntu basoje video.